titiang matur-atur yang titiang lunas paswecan ide sesunan rikiring pura dedong jagat demogi swece ledang ide sesunan mepice pemargi malih ajepuk malih bos banding titiang pacang memargiang gitar yaitu pacang mekarya konten saking Mesugi channel yang titiang lunas paswecan ide sesunan melarapan antuk Om Swastiastu. Luar biasa niki sampun ledang rauh ngantos rauh rikiring bangli titiang mantah sideng aturang banget semaning mana sampun ledang rauh rikiring pura dedong jagat nunas panugrahan demogi swece ledang ide sesunan mepice pemargi melih bos dari kalan yang pacang dingin konten sani pacang kematian mogi side memulihang napi sani dados pengabdi inggih matur suksema Om cerita Inggih aradu para pamiarsa sinareng sami nimangken nglantur titiang nyari deyang kuentenan wadeging para wadwanida kadilingih ida Sang Ramadewa cari deyang Rikalaning wadeging para wadwanida pemekas para patih idane taler para baudana manteri maka sami rikalaning punika pesemongan rasa kegiat kadi maka sami kagiat sami dados maka sami para panyak idane ketekaning para baudana manteri maka sami rasa-rasa kegiat rikalaning punika napi te maka awinan kadiasa punika duaning kewentenane sane dahating nenten siduk kemanahen rikalaning punika sang napi
maka awinan kadi rasa ngedap-dap panyake maka sami duaning rasa-rasa panyake tan sido pacang memanah duaning nak sane gumanti keiring sane pinaka maka parabu punika maka sampun ical kawentenane rikala punika Mabri ayo duaning kadilingih ide Sang Ramadewa sampun nenten wenten ring ajeng nah rikala punika raris wadeking para panyake pebriuk raris memanah mangda sida nyusup alase gumanti ngruruh kadi separi lampah idene Mane Wedu sangkaning manah dahating bakti ring linggih ide Sang Ramadewa punika temaka awinan wadeking para panyak idene rasa-rasa nenten sida pacang memanah punika temaka awinan menek pangkung duun jurangan tos kuentenan panyake ngerara Sang Ramadewa ingyan maka sami punika diling manah para panyake sami mangda sida punika ilingih ide Sang Ramadewa punika kekeniang Hante kebangan Mana subakti ingih sangkaning antuk manah sanedahating bakti wadeking para panyake yaitu wadeking para wadone sami punika rasa-rasa baktine kelangkung mangda sida punika nabi sane kaptiang kekeniang ngelantur hamali ngate
raris watek para panyake make sami dados asiki kadi parimanah ipune mangna sida punika nyusup alase sanedahating seripit punika. Adiastun sampun dekatolok tah punika kewontenan alase dakating madur gama kemawon asiki para panyak idene nenten wenten ajere mangna sami boleh ngadurang bakti ringlingih ida Sang Rama Dewa mangna nesida Sang Rama Dewa kekeniang. Adiastun kadiasa punika utsahane para panyake sami ketekaning para wadwani dene kemawon nenten punika kekenian kadilingih ida Sang Rama Dewa irika ring tengah ing alas. Muastu duaning utsahane punika nenten sida punika kekeniang kadilingih ida Sang Rama Dewa metu raris wadeking para panyake punika metulah rarisipun budal gale inggih aradu para pamiarsa sinareng sami nimangken ngelantur didiyang nyari deyang risampune kadiasa punika utsahane wateking para panyake maka sami nimangken pacang adurang didiyang selanturnyane terus
Nggih, duaning punika maka sami punika nenten sida pacang ngaturang ayah ngaturang bakti gumanti ngeruruh linggih ide Sang Rama Dewa duaning sampun kadiasa punika raris punika tangkil para panyake pemekas iri kering puri Ayodhya.